za usporedbu uzet ću Morin, najjeftiniji nož, Mora Basic 511 i malo iznenađenje, imam Vulkan kuhalo. Evo, kobasice sad kipe već nekakvih 20 minuta. Dobar dan, draga ekipa, dobrodošli na kanal Radio Moto Adventures. Danas predstavljam jedan jeftin nož iz Lidla, ako se ne varam Rock Trail, tako je. I nož košta, ne biste vjerovali, 6,99 eura, dakle 10 ili 20 puta je jeftiniji nego što su slični noževi od nekih brand proizvođača. On je full tank, znači skroz ide željezo kroz cijeli nož. Ima drvenu kompozitnu dršku i vidjet ćemo kako se taj nož ponaša u zadacima. Može li vam koristiti u šumi, može li vam koristiti na otvorenom. I od nehrđajućeg čelika nije navedeno kakav je to čelik, neki njemački čelik je u pitanju. Sad nisam uspio pronaći specifikacije dotičnog čelika. Dužina oštrice je 10 cm ako se ne varam i čisto pristojno je nož, dugačak, velik. Evo. Jedino s čime nisam baš 100% zadovoljan su ove korice plastične, ne pašu na ovaj nož sa drvenom drškom, ali dobro. Ostanite na kanalu pa ćemo vidjeti kako se ponaša ovaj nož u realnim uvjetima. Namjerno sam donio dva različita komada drveta, nekakva stara daska, jelova, suha i drvo za ogrjev. Inače, nož nije došao baš oštar ko britva, malo sam ga morao dooštriti. Ali svejedno, po ovom suhom drvetu, feather sticksi s ovim nožem baš i ne idu. Da vidimo drugi tip drveta, feather sticking. Nikako, dragi moji. Sve pokušavam. Ali ne ide. Za usporedbu uzet ću Morin, najjeftiniji nož, Mora Basic 511. To je karbonska verzija, ima skandinavsku oštricu, pa da vidimo. Mora Basic 511. Mislim da vam je sve jasno. Mora Basic 511. Nož, možda, da, mrvicu skuplji. Euro 2, recimo 8 eura. Što se tiče feather sticksa, vidjeli ste, apsolutno Lidlov nož nema šanse.
Ista stvar je i na ovom drvetu. Skandinavska oštrica i to u karbonskoj verziji. Jednostavno će odraditi posao. A Lidlov nož neće. Deblji komad. Bi ga malčice mogao zaboliti. Ali ne, za batoniranje nema problema. Što se ovog malog nožića tiče, on je 2 mm širine, nije full tang i šteta bi ga bilo uništavati na batoniranju, iako ova neće biti problema sa ovako jednom tankom daščicom. I malo iznenađenje, imam Vulkan kuhalo, zahvaljujući mom prijatelju Edu Kampu. Dinino Vulkan kuhalo od crnog lima, to je ovaj najmanji model koji više nije u proizvodnji. Ja sam jedan od sretnika koji ima to Dinino kuhalo, pa ćemo na tom kuhalu, iako je vjetrovito, ali u zavjetrini sam i radit ću u kontroliranim uvjetima. Probat ćemo skuhati kobasice na Vulkan kuhalu. Vidjet ću koliko mi treba. Kobasice, kad voda zakipi, bi trebalo još jedno 15-20 minuta kipjeti. To su domaće kobasice. Nisu termički obrađene i njih treba jedno 20 minuta barem kuhati. Kažem, ovaj mali karbonac od 1095 čelika jednostavno jede ovo drvo, jede ga za doručak. Probat ću još jednom s ovim Lidlovim nožem, ali bojim se da ništa od toga. Jednostavno ne, on nema tu oštrica. Da li se istupio? A nije tup. Jednostavno nije to taj tip oštrice. Nije taj tip oštrice i ne može nikako raditi feather stickse. Ne. Jednostavno se skliže po ovome drvetu i ništa od toga. Ovo bi trebalo biti to.
Sada imam jednu fantastičnu zdjelicu, odnosno lonac iz 80-ih godina, emailirani, takav uzorak je bio popularan 80-ih godina, pa ćemo na toj emailiranoj posudi probati zakipiti vodu na malom vulkanu za kobasice. Eto, da vidimo. Hoće li to biti moguće? Znači, vrijeme je sad. Fino gori ovaj vulkan. Sad se kuha jedno 5 minuta. Vodica, da vidimo. Evo, samo što nije. Samo što nije. Fine. Kažem, kobasice će trebati jedno 20 minuta do pola sata kipiti. Zanimljivo je da sad već voda kipi nekakvih 15 minuta. Još uvijek nije onako proključala kako treba, što me iznenadilo jer ovo je dosta velik plamen, ali očito je danas dosta vjetrovito, pa onda zbog toga. Evo voda sad ključa, sad ćete vidjeti. Trebalo je 20 minuta. Evo ravno 20 minuta da voda proključa. Zanimljivo je da ima leđa noža po 90 stupnjeva i da može napraviti shavingse. Ali vraćam se ponovno, ovo mu ne ide. Znači, leđa noža su po 90 stupnjeva, što znači da može baciti iskru feroroda. Evo ga. I to finu i poštenu iskru baca. Za razliku od ovog noža, on ima obla leđa, on nema leđa po 90 stupnjeva. Ja sam izbrusio vrlo lako sa turpijom, napravite malo par poteza i na ovom nožu ćete nabrusiti tako da i on onda može baciti iskru. Eto. Evo, kobasice sad kipe već nekakvih 20 minuta. Još malo ćemo im pustiti. Ono je bilo dovoljno drveta, ona 2 komada drveta i ovaj narezan na komadiće, dakle to je bilo dovoljno za 40 minuta rada ovog malog plamenika, gorionika, kuhala, kako god želite. Dakle, kuhalo je svoje odradilo, kuhalo je izuzetno korektno i nemam ništa za reći. Jedino je možda mrvicu ova dimenzija, ali zato pretpostavljam da se više ni ne proizvodi, je malo premala. Dakle, morate imati drvca određene veličine. Ovo je recimo malo čak preveliko. Trebalo bi na pola jer neće stati unutra, virit će van. Zato sam ja postavio ovaj metalni ispod dio da mi žar ne pada.
Još ću iskoristiti ovaj komad drveta i mislim da će to biti to. I da su kobasice gotove. Sad onaj kuharski dio za koji je vjerojatno ovaj nož bolji nego za onaj drugi. Malo luka. Jedan fini sendvič s kobasicom je gotov. Da, ekipa. Da vidimo kakav je sendvič. Zaključak. Vulkan, izvrsna stvar. Bushcrafteri na baterije, divni proizvod, možete pogledati na njegovom kanalu sve o tom proizvodu. Iako se, kažem, ovakav više ne proizvodi, to je mini verzija. Sad je dostupna samo ona srednja, koliko sam upućen. Što se pak noža tiče, gledajte, nož je dobar ako ga nosite jedan put godišnje da biste narezali samo malo luka, paprike i kobasicu i nož će biti ok. Ali, kao što je netko od komentatora rekao, bilo kakav nož je bolji od nikakvoga, pa će onda i ovaj nož poslužiti. Vidjeli ste kako se snalazi u uvjetima bushcrafta. Ne znam, ovdje mi se čini da je dobio mali zazor, je li to takva proizvodnja kineska ili je to se dogodilo, ovaj drveni dio se malo odvojio od metalnoga uslijed batoniranja, ali nije taj nož za te stvari. Lijepi, solidan, leži lijepo u ruci, kao što rekoh, čak je malo i pretežak samo za kuharske potrebe. I da se mene pita, ako bi morao birati, ja bih uvijek odabrao bilo koji Morin nož. Za nekoliko eura više vi možete dobiti jedan solidan nož koji vas nikad neće ostaviti na cjedilu. Naravno nije za batoniranja i takve stvari jer će vam vrlo brzo puknuti, to nije full tang, ali oštrica je od 10-95 karbonskog čelika i vidjeli ste kako se snalazi s feather stickovima. Eto, ako se niste pretplatili na kanal, ja vas molim da to učinite, da stisnete pretplata, ono zvonce i da vam dođe obavijest kad bude novi sadržaj na kanalu. Lijepo vas pozdravljam i želim vam što više ugodnih trenutaka, ne samo na YouTube videima, nego da se i sami odvažite da izađete malo u prirodu i da nešto od ove opreme koju ste možda nabavili ili planirate nabaviti, da nešto od te opreme i korisno upotrijebite. Lijepi pozdrav i do gledanja.